من راستی اولادار شدگی بودم و صاحب یک فرزندم. متاسفانه جدا شدگی؟ بله. دویم باره با شوهر برآمدگی هستین؟ پدرم از دنیا گذشتگی در 3 سالگی. نه که همین زنکی که بیوه کشید بدونه که و همه فقط واتسا میکنه. مردم نفس داره، زنم نفس داره. سخت است بی پدری. تو میرسی از آتش چشمای تو یک شهر به هم میریزد. خونه پدرم سور کدگی بودن. کی ها؟ مادری پدرم، مامام، بیبی میگویم. با خاطر خانه بوده؟ بله. پدرم مادر بسیار مهروز ماندگی بود، مادر یگان چی دادگی نیستن. همیشه دشوار بود که مادر من تنها بود. داور موسیقی هممون به پدر ده. فکر میکنم ممکن پدرم زنده میشد و ما هم خیلی نمیشدم. جدای صنعت انتخاب نمیکردم؟ جدای صنعت من انتخاب نمیکردم. این کودک بر دوش مادر شما؟ بله. من باوری کامل دارم که تماشا میکنن این منوی امکیام ما رو زدگی سور کدگی نای خونه. اولادی پدریم نما کار ندارم نه که اولادی مادریم بودن خالام، تقایم جنگ میکردن میزدن نکن. گپی خوبی مادرتون برای شما چیه؟ پدر نماد. دست پاتون وزمین بود شما حکمی طلاق گرفتید؟ بله. یکم سنه که من بایز کردم قطعی موگم بود یادم ده هست. زدگی هم پشتی بکلی مادرم روزی نبود. زندگی شما رو مجبور میکنه که بله در صحنه چه زندگی بازی من مجبور میکنه که من در صحنه چه بازی کنم. مرا جرم روی کردستن که این خیلی گنجنه نه خیلی کردستن. خیلی گیریم اگر 2 سال زندگی کنیم. اگر او خیلی بگیریم چی؟ اون خیلی بگیریم 6 سال برای که گشتگی موقتی حساب کنیم اگر. فقط سردای شهریار دولت و من گوش میکردم. ما در 6 سال کلیپ کردیم. خواهی یا نخواهی ما اولادی همواره پس میزنم و فامیله همواره میبرم ما خدمت. پیادر جای پدر گرفته نمیتونم. نمیگه که بیاد دیم باره مثال مطرح بگیرم؟ نه خیلی گپا نیست. иштирок дар ҳаёти наздикон ва дастгирии онҳо махсусан ҳангоми ҷудоӣ муҳим мегардад. меҳру муҳаббати худро ба дӯсту наздикони худ аз ғарибӣ фиристед. ҳамёни электронии алиф мобиро аз Play Market ва App Store дастрас кунед ва маблағи худро бо 3% бонус бе комиссия гузаронед. барои ин корти бонки худро ба барнома пайваст намоеду ба корти милли гиранда дар Тоҷикистон маблағ фиристед. ҳамин хело осон. алиф мобиро аз Play Market ё App Store дастрас намоед. Rahim Production. салому алайкум дӯстон ҳаводорони сомонаи Rahim Production. ин барномаи сирҳои ногуфта манзури шумо мегардад. дар барномаи навбатӣ мо ҳузур доранд яке аз чеҳраҳои шинохта апаи азизи ман апаи Ганҷинабону мебошад. шуморо ба барнома хушомадед мегем апаҷон. саломат бошед. ва таманияти шумо ба кулли он нафароне ки ин лаҳза мо шуморо аз пушти ин камераи нозанин тамошо доранд. салом алейкум дӯстони азиз. ман миннатдории худро ба Rahim Production баён менамоям ки шумо маро ба ин барнома даъват кардед. ҳазор раҳмат кардам апаҷон. сипосгузорам ки шумо ҳам сухани маро рад накардем ва тайёрем ба қисмати саволҷавоби барнома мегзарем. якум савол ба шумо чунин дода мешавад апаи азиз ки куту акак оиди зиндагихтон гап мезадем. фақат дар куҷо таваллуд шудагин, куҷоро хатм кардагин, ба чӣ кор машғулин? падар, модар, зиндаги шахситонда баъд бо савол ҷудогона мешавад. ман соли 1996 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудагиам. дар дӯстӣ калон шудагиам. мактаби музикани ба номи Малика Собированро хатм кардагиам. беҳтарин ва дуюм савол ба шумо чунин дода мешавад апаҷони азиз ки камтар оиди зиндагии шахсии худатон маълумот медодем. шумо оиладор ҳастед? ман рости гап оиладор шудагӣ будаму соҳиби як фарзандам. мутаассифона ҷудо шудагӣ? бале. дуюм бора ба шавҳар баромадагӣ ҳастед? зиндагии шахсии шумо падар, модар дар рӯи ҳаёт ҳастанд? модар ҳаст, падар нест. дар чандсолагитон падартон зинда ё ин ки аз дунё гузаштагӣ? падарам аз дунё гузаштагӣ дар 3 солагӣ. ба кадом сабабҳо метавонед ки камтар оиди ҳамин сухан кунед? бале ба сабабе ки авария кардагиам мефикрам. ҳамхе мегӯям ба садама дучор шудагиам. апаи Ганҷинабону шумо дар 3 солагитон тен то ҳол ягон акси падар дар хонаи шумо низ ҳаст? бале ҳаст.
мақсад вақте ки шумо рӯзи тӯйтон шиду рӯзи ҷашни арӯситон ки одамизод мегӯянд ки дар ду ҳолат ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. яке дар рӯзи арӯсиш писар бошад, дар рӯзи баъз оиладоршавиш ва рӯзи марг, ҳамин ду чиз ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. дар рӯзи хирсандӣ шумо тамоми инсонҳо, тамоми хештавор, тамоми наздикон дар гирду гӯшаи шумо буд, ба ҷуз падари нозанин шумо дар ҳамин ҳолат худтонро чӣ хеле эҳсос мекардем? сахт аст бипадари рости гап. ман вақте ки падари худамро надидагиам акума намедонам, ай майдаким фақат мара нақл кардагиян ки падарам чихе буд, чихе гузаштагия, чихе вайда буду, не ки вақте ки ман ба шавҳар баромадам, сахт аст ин чиз дои падар набуд. аммо дар дили шумо меҳри падарӣ ҳаст? бале ҳаст. вақте ки як кас як ҷо мешинад падар мегӯяд ё ки ай наздиконаш сухан аз мекунад? наздиконаш бале сухан мекунад, ба ман камакак сахт мерасад. вақте ки рӯзи тӯйтон шумо пироҳани сафедро бовар кардед, вақте ки дар бисёр маҷлисҳо, мисол дар бисёр тӯи маракҳо мебинем ки ҳар як фарзанди нозанина падар аз дасташ мегирад, аз хонаи бахт, яъне ба хонаи бахт гусел мекунад. шуморо дар ҳамин ҳолат ки раҳнамоӣ мекард? маро дар ин ҳолат рости гап модарам раҳнамоӣ кардагӣ. тамоми душвориҳои зиндагӣ бар дӯши модари шумо буд? бале. вақте ки падари ман гузашт, ҳамаи душвориҳои зиндагӣ дасти модари ман буд. модари шумо чӣ кора аст? модари ман духтур, медсестра. шумо дар оила чанд нафаред? мо дар оила 2 нафарем, 2 фарзандем. якташ ман, якта дигаш додарам. фарзанди калонӣ дар оила ҳам писар ҳам духтар шумоин, яъне? не, бале, калонӣ не ки ман. калонии шумо мақсад ҳама ду шӯбори зиндагӣ баъд аз модар ба шумо вобаста буд. бале. вақте ки падартон аз дунё гузашт, пас аз он шумо зиндагӣ ба шумо чӣ хел буд? сахт буд, душвор буд? ягон рӯзое мешавад ки модар ҳамин чизҳоро қисса кунад, мисол гирья кунад, ҳамин хел чизҳоро барои шумо ягон бор гап мезанад ки ман ин хел азоб кашидам вақте ки падар набуд, ҳамин чизҳо ҳастанд? ягон қиссае ҳаста ки дар ёди шумо боша? мисол то ҳозир ҳар гоҳе ки хона медроед, чеҳраи модарро мебинед, дар ёдтон мезанад? бале, буд. вақте ки падари ман аз дунё гузаштагӣ буд, рости гап моро аз хонаи падарам сур кардагӣ буданд. киҳо? модари падарам, момам, бибим гӯям. ба хотири хона модар? бале. пас он шумо зиндагиро дар куҷо идома додед? пас он мо зиндагиро чӣ гӯям, хонаи отдельно гирифтем. квартира яъне иҷора ё харидем? харидем. хонаи отдельно харидан додан, отдельно зиндагӣ кардем. ки хариду? момам, амакиём. шуморо ай хонае ки ҳамроҳи падартон зиндагӣ мекарден, дигар хона гирифта шуморо ба он ҷо чонидан, яъне ба гуфти худмон? бале. рости гап падарам мода бисёр меҳрусмондагӣ буд, мода ягон чӣ додагӣ нестанд. ҳамиш душвор буд ки модари ман танҳо буд, ягон кас дасти ёрӣ додагӣ набуд ба модар. падари шумо яъне аҷзоби зиндагӣ ай ҳама ҷиҳаташ бой буд? бале. яъне зиндагӣ хуб, зиндагӣ зебо дошта, на? меҳроз шумо танҳо як хона? бале, як хона танҳо. ҳамин мешинам яхе вақт фикр мекунам, мумкин падарам зинда мешуду, ман ҳамин ҳамхе намешудам. ҷодаи санъат интихоб намекардед? ҷодаи санъата ман интихоб намекардам. пас аз оне ки шумо хонаи нав гирифтен иҷора, боз низ модари шумо ба ҳайси духтурӣ кор мекард, медсестрагӣ? не, вақте ки мо отдельно хона додан, мо зиндагӣ кардем. рости гап мо ҳамон дӯстида зиндагӣ мекардем. садики вайда мехондем. садик давучам туғри када буд, буратино. дар садики буратино мо мехондему, очам ҳамҷа ба ҳайати мураббия кор мекард. ҳам шуморо дар оҷо ҳам нигоҳбин мекард, ҳам мураббия кор мекард? яъне ки фарзандои ман ягон кас яъне баъд аз мурдани падартон зиндагӣ маҷбур кард ки модари шумо ба кор барояд. ҳамин хел? пас аз он мураббия баъдан ба ҳайси духтури кор ва фаъолият кард? вақте ки мо уже 5-6 сола шудем, садика тамом карданда, хатми садик, уже модарам
модарам дар якум советский медсестра кор кард. баъди шумо хатми садика то 5 солагӣ 6 солагӣ ҳама вақт ҳам рӯз ҳам шаб дар паҳлӯи шумо буд. то ҳол аз авлоди падари шумо ягон кас ба шумо кӯмак мекунад? Расти гап не, ман нафрат дорам аз вай. ба кадом хотир нафрат доред? ба хотире ки моро задагӣ сур кардагиан ай хона. шуморо маҷбуран найхона пеш кардагиан барои молу сарват? барои молу сарват. ба гуфтаи очам ки хат кашидагиан, гуфтагиан ки шумо ами кӯдакота фамилияи хита бите вот мать одиночка кунашона. ҳатто ай фамилиям шуморо хат занад? шумо медонед ки ҳамин барномаи шуморо мумкин яке аз авлодои падари шумо тамошо кунад? ин чиза ҳатман тамошо мекунанд. ин чиза ман боварӣ комил дорам ки тамошо мекунанд. ин минои амакиём не ки ман ай ваё норозиам. ҳеҷ розигии ман барои ваё хеле баён карда нест. пас зиндагии шуморо маҷбур кард ки ҷудаи санъата пеш гирифтед? баъди хатми садик бале ман музикальный ба номи Алика Собирова хондам. вақте ки ман ай синфи нӯҳим не ки ай музикальный гирифта будам. ай синфи нӯҳим гирифтан училищ сивисе дизайнери модилерӣ дода будам. рости гап дар училищ сивисам фақат ман ами санъаткор санъати худамро вай кардаму не ки ягон чи ёд нагирифтам. анҷа дузандагӣ ёд нагирифтам. фақат санъата пеш бурдам. меҳру муҳаббат дар санъат доштед? бале, сидқан буд? сидқан. агар падари шумо зинда мебуд шумо чӣ кас ба интихоб мекардед? агар падари ман зинда мебуд рости гап ман мумкин монанди модарам медсестра мешудам. яъне аввалин дараҷа интихоби шумо медсестра будан буд, пас аз он интихоби шумо дар вақте ки музикальный додан рости гап вақте ай музикальный гирифтан гуфтан дузанда шав ман хе рӯи модарам ба нигоҳ кардам гуфтам ки чаҷо намешад ами чиз ман ами санъата ай майдаҳе ки монден ман дар ами чиз дар хуну шиштагӣ уша ман ҳамеям бояд пеш барам. ай рӯзе ки шумо ҷудаи санъата пеш гирифтед дар саҳначаҳо дар клипҳое ки нақш меофарен ягон авлоди шумо зиддият нишон додагӣ аст? бале буданд рости гап авлоди падарим нама кор надорам не ки авлоди модарим буданд холом тағоём ҷанг мекарданд мезаданд накун дар кор нестай ин раҳи хуб нестай не ки ҳамин чиз дар таркиби ман иштагӣ буд. аз ҳисоби ҳами интихоби санъат шумо шатам хӯрдагиен? бале бале. бо тарк накардем? не. фақат розигӣ аз ҷониби модари шумо буд ба шумо? модаратон розӣ буд? модарам розӣ набуд. то ҳозира розӣ ҳаст? то ҳозира розӣ набуд, розиам нест. намехоҳад ки ҳамин ҷудаи санъата шумо пеш баред? не, намехоҳад. ягон саҳначаи шумо ягон клипи шуморо тамошо мекунад? бале як ҳамқа санъатчиҳома тамошо мекардан рости гап занг мезадан ҳар гап мегуфтанд ҷанг мекарданд гапои қабои мезадан бас кун вай мекардан рости гап айбайн 1-2 сол гузашт ман дар қоруған вайома пеш мебудам корума айбайн 1-2 сол гузашт баъд хонагиҳо як суруди ки бироварда будам агар ман дар табу тоби туям анами суруди ки ман дар табу тоби туам бировардам ҳамин суруда рости гап ба ҳамин суруд хонаи бибим бигем ами холамшон мара хела вай кардан пазируфтан яъне? бале 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 ам хела пазируфтан лекин барои санъатчиҳо зидан гуфтан ки ҳофизагия пеш бару вая не саҳначаи ҳаҷвӣ бозӣ накун. аммо шумо зиндагӣ шуморо маҷбур мекунад ки дар саҳнача бозӣ мекунад? мана маҷбур мекунад ки ман дар санъача бозӣ кунам. агар шароити шумо хуб боша зиндагии шумо хуб боша шумо ба чӣ кор машғул мешед? метавонед ки ҳамчун як зани хонашин сабру таҳаммул кунед ва зиндагии хубу осоишаро пеш баред? бале ман ин чиза орзу ҳар як зан ин чиза орзу мекунад. ҳар як зан орзу мекунед агар ҳамин чиза? шумо айни ҳол ҳамроҳи модаратон зиндагӣ мекунед? бале ҳозир хона учам даем ҳо пас ҳар гоҳе ки хона медроен очаҷон ай сиёнкаи саҳнача омадам ба шумо чӣ ҳатвид метад? боз сар кардед? босар кардӣ
гапи хуби модаратон барои шумо чие? Паданават. Паданават? Паданават босар кади. Безор кади ҳамисиён код. Биши кудак зади го кудак хона. Ахай ма кор накну, мам шумо кор накри, хмона ки мехрона мепушона. нигоҳ бинӣ кудак бар дӯши модари шумо. Бале. Чанд солаи фарзанди 2 нозанина? сола. дӯсташ медоред? Аз ҷонам бисёртар. шумо зиндагие ки оиладор шиден, оиди зиндагитон камтар савол ҷавоб мерем. шумо кира гирифта гирдед? ягон нағзидаи шумо буд? интихоб аз ҷониби ки буд? нағзидаи ман буд. Аз ҳардумон, аз ҷониби ҳардумон буд. падару модаро чӣ? Не, зид будам. шумо розӣ буден ҳар ҷониб падару модаро зид буданд? Бале, зид будам. Не ки мо розӣ будем. Гап гапи мо буд. гап гапи шумо буд? чанд сол зиндагӣ кардем? Хеле гирем агар 2 сол зиндаги кардем. агар ухелӣ бигирем чӣ? Хеле бигирем 6 сол барои ки гаштагиамон қат ҳисоб кунем агар. вай 4 чӣ сол гаштагӣ. Вай рости гап ман ашоти ҳамон одам гап зада намехоҳам. Намехоҳам ки нисбати ҳамон одам гап занам. инсони хуб буд? Ахай инсони хуб буд. пас ҷудоии шумо чӣ сабаб шуд ки шумо якдигар ҷудо шудед? ҷудои мо хай сабабе буд ки дар мобайн ҷудо шудагем. Неки ин чизо ман рости гап зада наметавонам. барои чӣ? ман намехоҳам ки на вая пас занам, нагуфтиам гапо. Ягон духтар хуб нест, ҳама гандаанд. Неки пас задан намехоҳам. яъне зиндагии шахсии худатон гап задан бошад. фарзанд талаб накардан ки мо мегирем кӯдакро баъди таваллуд кӯдак дар хонаи шавҳартон таваллуд шудагӣ ё пасон? Пасон. шумо дар батнон Бале, яъне бале, бале. дасту потон вазмин буд, шумо ҳукми талоқ Бале, гирифтед. бале, бале. пасон талаб накардан ки мисол фарзанд ё то ҳозира дастгирӣ мекунад? Дастгирӣ ай тарафи шавҳарам ҳастай, ай тарафи хонагиёшам нестай. пас ягон видеороликҳои шуморо мебина, ягон бор ба шумо занг зад? Бале, бале. Вақте ки видеоҳое ки мебинад дар оинаи нелгун мегар дар интернет ютубда мебинад саначора. Баъд мегӯяд ки ҳавай қурбон кӣ? Ман мегӯям чӣ бачо кадай бо? Я чизи ҳалол наменависад ки ман бугум ки хайҳо мара ҷуроҳон рӯй кардастанд ки ина и хелия ганҷина на хеле кардастанд, на хеле кардастанд. Тагоша бухон чӣ навистаги? Ман анам хабар мекунам. Ман мегӯям нахондам. Ростига ман видеоро интересова намекунам. Ман дар интереси нестам ин видео. барои пул, барои зиндагӣ мерем, нақш мефарем не? Бале, ман дами гуфтиам гапо ки 1 сум 2 сум шава гуфта мерам ҳо нақш мефарам мебиём. خیلی گویم من در اینترس نیست و ویدیو وقتی که من در نشون میتیم اخدم ایزو میکشم اخدم وقتی تماشا بینید که نشون میکنم یکون کس نشون میتیم میگوید که من انا گنج نبونو و این خیلی نشون میتیم من ایزو میکشم خیلی راستی گفت چقدر زمین نکفه که من بدرم من خودم ایسانه چوی خودم ایزو میکشم حافظگی میزو نمیکشم. اپای گنج نبونو یکم صحنه شما بازی کردین کدام صحنه؟ یکم صحنه که من بازی کردم قطعی موگامبو بود یادم ده هست. صحنه که چخه گم ما راه در شوخی کردم میگشتیم. اول صحنه را با من خودم پریدومت کردم گفتگی بودم شما. صحنه به معنی بود. نکی امورا چخه کردم برو وردم. نه با معنی هم نشد. همین میگن چورنی پیار تا توجه پیار. همین چورنی پیار در غلطی دیگه بوده. نکی بسیار آدم مرا چیز صحنه هم موگامبو شناختن هم صحنه که خودم دیگه بودم با موگامبو. اپای گنج نبونو وقتی که شما از شوهرتون جدا شدین پیش گفتن که موزیکال شکر میخونیم بعد از شوهردار شدین پسون همراه همین اهل صنعتگرا اهل حجینگرا چی سبب شد که شما یک بار همین راه انتخاب کردین یگان کس در بین درآمد یا شما زنگ زدین کانتر اوید همین میفهموندین این خیلی در راستی وقتی که مثال پیش ای شوهردار شدیتون قطعی یگان صنعتگرا رفت آمد داشتین نه نداشتم انا حاضر من پیش ای شوهر کنیم داشتم
بعدی شاور کنیم اونجا بعد صنعت و وای صنعتچا کنی را و حفیظه امیرا کی سبب شد که شما سبب این چیز ده وای شد نماش چه راستی گپ این چیزا باجو کردنم در کار نیسته بود وقتی که من همین دوستی با زندگی میکردم مادرم در کامپیوتر خریدگی بود می اومدم فقط سرودای شهریار دولت و من گوش میکردم بعد سرودای انگلیسی بسیار گوش میکردم من میخواستم که رنگی همین هندیا هم اکتریسه شوم هم حفیظه شوم بعد واسپدر نمرای اگر یادتون باشه پیش فقط نمره تلفن می‌نوشتن تگی نوارهاشون ده بله نمره تلفن میموندن من یک روز میگیرم زنگ میزنم در همون تگی نوار شهریار دولت اگر با یادم هست و چی کلیپش بود خونه خرابم کردی نمیبخشم انا همین سرودش بود و من گرفته زنگ زدگی بودم راستی زنگ زدم سنت‌الله قربان برداشت نگفت که من سنت‌الله قربان محسوسم من گفتم که من میخوام یه بارم شهریار پیش بینم همین چیز سبب شد که من صنعت به در آمدم صنعتکار شدم دیدین شهریار پیش؟ بله شهریار را دیده بودم رفتم قرغان بیا گفتن قرغان اول صدبر بیا گفتن ای صدبر قرغان بردم من بعد اونجا بعد دیدم شهریار را راستی گپ وقتی که از نزدیک من شهریار را دیدم با شما قدر این یعنی واو نشد اینترستی نشد در واو نشده و چقدر گمش مرد در کلیپو در یوم دیدن بله کلیپو در دیگر بعد که صنعتکار شدم با فهمیدم که وقت در صنعت دیگه چی نشون میدیم و ریالیستی چیز دیگه که بوده پشتی پرده دیگه که بوده بله بعد آیسته آیسته همراه مگام باشون و همراه دیگر حجیلی اول نه مگام باشون نه اول بعد همین کلیپو در سیوم کمی کردم اولین کلیپ در کی بوز کردیم؟ اولین کلیپ در کی بوز کردگی بودم من یکم کلیپ من به فکرم قطعی اینم اگر بدونن کیه بای حزبو کم کم وای میکنه ها؟ بله گلس چی میکنه؟ ثبت میکنه ثبت میکنه آواز ثبت میکنه یکم کلیپی که من بازی کردم راستی گفت دوای کلیپ چند سوم راست خود شده یکیش نپرسید ایسو شما؟ نه ایسو اینم 6 سومون به فکرم ما در 6 سومون کلیپ کردیم 6 سومون در مو رفتگی سهر برآمدیم سیوکه کردیم عبید کردیم تمام دیگه هیچ نکردیم یکم اولین کلیپم همین بود بازی کردم اومدم قرغان دوشنبه اومدم راستی گفت پشتی بای کلیپ خیلی شتا خوردم خیلی زدگی هم پشتی بای کلیپ اومدن ای طرفی خونه مامام گپ شد اومدن که جیانی مو امکیون این جیانی مو در کلیپو بازی کرده ای خیلی و خیلی راستی گفت من خیلی کشتم سنی مادرم گفتم که بچه جان اگر بخوای یا نخوای ما اولادی همواره پس میزنم با فامیلی همواره میبرم ما خودم ما گرفتگیم فامیلی خودم نه که ما هم خیلی از نام نسب شما در سرایندگی با فامیلی پدری تو نه من فامیلی موندگی نیستم نه که خیلی گویم اگر هوا پس با فامیلی پدرم من فقط گنج نبونم موندگی نامم دویم بارا بعد شوهرتون انتخابی صنعت ای درد دل بود مثال اکثریت زنها وقتی که از شوهر جدا میشوند برای قصدکاری یعنی بسیارتر اهمیت دادن همه چیزا میشود که برای سوزوندن که من میتونم مرا هست نفرایی که دوست میدارن خدمت میکنم من بود از درد دل بود بر قصد بود من بینم مقصد من بر قصدکاری ها نقص میبینم نفری که نسبت شما خیانت یا اگه کاری بد میکنن در خوبی انسانی خوب هستی؟ در خوبی راستی که از من در انسانی خوب نیست نکی گندگی ده با از من یک چیز اپای گنجنه گپ میزنم نکی سیرهای نگفته ادکریتا گپ زن وقتی که بعد از شوهرداریتون صحنه‌چه بازی کردین کلیپ بازی کردین فعل رفتار حجم نگارا صنعتکارا با عزت نفسی تا میرسیدن بود خیلی طلب میکردن بله طلب میکردن و هر یک آدم باید خودش رو قبضه کند کنه چکی وای کردن تو извините за выражение
не ки ҳамин занаке ки бева кишид будонаем ки ва ҳама падкатватса мекунад мардам нафс дорад занам нафс дорад ё не бале мекунанд мекардану не ки ҳар як шахс бояд худаш вобастагӣ дорад хай айни ҳол медонем ки кадом нафари санъаткоро хубанд кадом нафараш бад уже гир кишидаган яъне дар ҷудаи санъат бале вақте ки кадомеш гап мезананд рости гап мада уже гапи ваё важен неста лиш ми ман корма буд кунам корм буд чи тамом мегирам сума мебром мерам дарчи хеле далиши мада интересни нестанд ҳозир гап дар бораи саронида бурава пашо парвона апаҷони азизи ман вақте ки дар саҳнаҷо дар клипҳо нақш меофарӣ бисёртар ба шумо занг мезананд бале бисёртар занг мезананд бале изҳори муҳаббат бисёртар дар инстаграм мешавад рости гап инстаграм слишком бисёри бад менависанд матрам мегирам май хеле ё ки ҳастанд ки моментҳоиш мешавад ки вот ҳамсинфи худат ҳамхе мегзарад намешиносада хе саломуш мети алег намегира ман ҳамин чиза мехостум ки баён кунам тамошо мекардагиам ҳамин ҳамсинфои ман гӯш кунагӣ то што ман ба пештон мегзаштам саломи мара алег намегирифтед ҳозир ки мара як кас ним кас ки мешиносад дар даруни ҳамин тоҷикистон берунаи тоҷикистон не ҳамин даруни тоҷикистонда мешиносад ё ғарибачо мешиносад шумо менависед мада ки эх та гирифтай актриса шуда ё ҳофиза шуда хеле ана ҳамин чиз мада сахт мераса а вақте ки ман ҳеч ка набудам махма нагирифта будам чи саломи мада алег намегирӣ ҳозир ака хта гирифтай баръакс бале ана ман ҳозир ответ ман метиҳам ки то што пеш маро намешнохтам ашя ман шуморо намешиносам ҳар як чи вақти суал дора мегӯяд ҳамин зиндагӣ чархи фалак аст як рӯз дар пастӣ як рӯз дар баландӣ бо баландиам пастӣ мепартояд поёнда агар роҳи росташа наёфӣ поёнда меғалтӣ ва бо ба дигар қисмати зиндагии шумо савол ҷавоб мегзарем инчунин вай суруда мехонед на бале кадом суруд шуморо машҳур кардагӣ суруди ман дар табу тобитам чор мисра рӯя чӣ хел буд шаби рӯё чор мисра мо шеъра замзама карда метавонем беоҳанг бале ту мереси аз оташи чашмои ту як шар به هم میریزد هر بار که میبینمت از دیدنت آخر دلم میریزد من با تو پر از مهرم و در حیرتم از این شب زیبایی حیرانم و حیرانم از این که تو چرا اینقدر زیبایی беҳтарин апаҷон як овозе дорем ки бениҳоят овози ширинай ва инчунин бо азизбек ҷураевам як дуэт кардагием ва бисёртар кадом сурудҳоро гӯш мекунем ман бисёртар суруди американский зарубежный сурудҳоро гӯш мекунам рости гап тоҷики оха интерес нест агар ҷодаи санъат шуморо ба қуллаҳои баландтарин бирасонад ба чизе ки орзу ҳавас дорем шумо интихоби зиндагитона дигар мекунед яъне мисол соҳиби хонаву даршай соҳиби мисол тамоми камбудиҳое ки зиндагӣ дошт мақсади ту фақат барои пеш бурдани фарзанди нозанинат ва модари азизата ҳамин камбудиҳои зиндагӣ баррасӣ шаванд яъне шумо дар зиндагӣ тамоми шароитон муҳайё шава интихоби зиндагитона дигар мекунед ҷудаи санъата тарк мекунед рости гап ман ҷудаи санъата чӣ хел гӯям мумкин актрисагия тарк кунам ҳофизагия не барои меҳру муҳаббати худам мумкин ягонта бале барои худам ягонта замзама кунам не ки барои мардум ман ният дорам ки ҳамин сол охири он соле ки шавад ки ман дар ҷудаи санъат ҳастам ҳамин сол бале барои чӣ то охири ҳамин сола ман мумкин баъди солина уже ҳамин як сол дар тонистам худма байкада ман дар як сол ҳам хе шинохтам мара ана ман мехоҳам ки баъди ҳамин сол уже бас кунам санъата ба чӣ кор машғул мешавед плани шумо чия ягонҷа обычный кор кардан дар кора шумо тоқат мекунед обычный ҷуда кор кардан бале чипане сабр таҳаммул доред бале дӯстони азиз ин апай ганҷинамуру бисёр чиза гуфт
و یک دو سوال دیگر بوجوز که ترکش میتیم ممکن بعدی برنامه مرا جنگ کنم بزنه خیلی شما در وای گاب نمیزنیم. دخترتون تولد چنده پجام؟ 97. اویلا دور است؟ نه چیکار؟ قزاقستانه. کار میکنم. باز زندگیتون هم شما پیش بردید در اویلا 3 نفر هر سیتون کار میکنیم. بله. با زندگیتون میرزم موضوع میگید شما. امی ای اوچام همه طرفه میرسونمونه بس نمونه. بیشتر ما راستی گپ کار میکنم چخه گم یک توقع ای پول کاری خودم خیلی وای نمیکنم. ما بیشتر مادرم یاردم میکنم. برای معاش مادرم بله. مثال سر و لباسی شما. بله. در یکون جامعه این حال کار و فعالیت میکنید؟ نه امی فقط از من راستی گپ امی صنعت دایم. نه در صنعت یکون جو یکون برای کلوب دا با حیث مثال بای حافظه. نه کار میکردم و زینه نمیکنم. امی کجای رفتم می هفته یا که درست سرس کار کردگی. با برای اون کارای طلبشون بس کردگی. کجایی که میره اول تو یک چونه شیرین نکنن کار نمیکنن. و راستی گپ من امی چخه گم عصبای مسلش که بعد خراب شدگی به حدی بعد خراب شدگی. معلومه یکم با وقت زنگ زدم فهمیدم. عصبام جو نمیشوه. امی عصب ای پشت عصب ما کار کردن نمیتونم. در همه جا جمع میکنیم. بله اگر همه سیان کردم باشم یک گم گپی ایخه امی پینگی گوین مالی خیان من رفتم یکم کسی دیگر از هم زنم بیایم تمام. دیم بورا دیگه دیم بورا و پیش مخمن سر ما ویران میکنه هیچ. زنگ میزنه گنج نه خیلی میبخشی خیلی بیو خیلی سیون کرک نمیو که بیو خیلی محلی ها هموسو میگفته گیتنه نه ایجاش ما تو بکارونه بزرگ ایجا دار نه تمام بس نمیکنم نه بازی میکنم نه هیچی نه عصب ما ویران میکنم. عصبا مثلش که باید خراب شدگی برام کرد. به نزدیکی یکمون سرودی نو کرده سن؟ بله یک سرودی نو کردستم باز هم ای آروم افشان. بیشتر سرودهای همون را شما میسرایی؟ بله بیشتر سرودهای هوای من میسرایم. من نظم میبینم آوازی بهترین آواز دارم. بازی همکاری داریم با یکون استودیو؟ بله استودیوی کی کتی؟ قربان تمام. قربان نگمت؟ بله. ای حجی نگارو خطی؟ بله. یک مدت با فکرم همراه قرغان پرو کار کردگی بودیم. بله قرغان پرو کتی کار کردگی بودیم. شهرنامه طولی نگرفتن؟ شهرنامه نبود جابا فقط بود که 2-3 باید که از من میگیرن بعد 2-3 باید پرس موترو را میدیدیم ویا. پرس موترو با قدر کافی باشه بعد بله دلیشه همکاری میکردن دلیشه وای چقدر گم شهرنامه میکرده. پس شما اما یک سرودی که در دوران استودیو خوندگین و فکرم پرس موترش نرمال نیه؟ همون نرمال نبود بسیش که می بعد نامش چه ماده خیلی ماده چه گم وقت سرودای نم خیلی میدلیک میگذارم سرودای میدلی نمیدلی نه خیلی آرومی باشه ده و سرودی آروم این خیلی که بی‌توایی خیلی قشپا خیلی چیزا من نمیتونم خونده راستی گم این نمیگذارم ماده. بعد همون یک سرود دیگه هم خیلی کرده نه؟ بله هم خیلی کرده دادن خودشان. کی نگذاشتی چیز؟ انتخاب خیلی خطا کرده. بله انا وقتی که خیلی چیز نگذاشت راستی گپ سلیش کن بسیاری بعد گپ چپشون بسیار شدن من نخواستم برو آمدم استودیو. اپای گنجی نمونم وقتی که شما مکتب میانه رو میخوندین در مکتب شما را سرزنش نمیکردن دوگانه‌ها یا رفیقا شما به پدرین شما زندگی خیلی دارین شما مثال خیلی گپایی که مثال دغلانه نسبت شما رفتار میکردن؟ راستی گپ ما مکتب در میخوندیم موزیکالی در دور موزیکالی هممون به پدر بوده همه دخترامون به پدر بودن بچه‌هایی که پدرشون بودن پدر مادردار بودن اکوایشان بودن لیکن اینجا در یک گپ دیگه به میان میاد که معلمای ما رهبر صنفی صنفی یک تا 4 رهبر صنف ما همه معلممون رهبر صنف پیش دوست کم برام را بعد من دمی یک وای داشتم ده ریسونکا ناز میدیدم تا دوسکا ریسونکا میکشم خیلی فیلچه میکشم
معلومه میداره میشینیم خیلی стол партаба میشینیم بعد فراد میکنه که ای با میگوید که یکی کشید هم خب میکنیم یکون کس نمیگیم خیلی ما هم نمیگن که وای ما روشیگا بسیار خیلی دخترانه میده که ما خودیم فقط بچه ها قطع کلاجدگی بودم گنده بودم فقط موبایل هم بچه ها در مرا روش میمو با خیمچک میزن همه بچه ما دختر بودم میزدر مونه بعد میگم یکی کشید خب معلومه میگه همه در ژورنال دو میمونن بعد همه میگن که ای باید یک تا همسی داشتیم بچه وی یا خوب نام داشت همون بوزی میکنه دیلش سلابی بوده همه میگه که گنج نکشیدی را انا با ما میخیزم من پیش دوست که فراد میکنه راستی گفت انا همونجا من در سخت رسیدگی سختی بد که وقتی که همه میگردم همه میگه که این صورت پدر تا کشیدگی شده اینجا که ما راستی گفت مادر ما هم گپای وی بگن من نمیدونم چی با من مادرم در او قچی ندارم مونه که وقتی که ما همین پدر ما میگیره من خیلی سرم خم میکنم دم کدگی بودم بعد گیرم اومده بود راستی گفت هم خیلی همه فکر میکپا و میزنم معلومه بود که اینجا ما در اکتریسگی نکن ما در اینجا وقت نشانت تی صورت پدر تا کشیدگی گفته همجا هم خیلی سخت رسیدگی بود که راستی گفت مادرم ای پشتی در بود فهمیده بودم این سخنو را سخنهای معلوماتو نفهمید؟ بله فهمیده بود بعد مادرم شوهر کرد برازگی ما یعنی شوهر دیم کردن؟ بله برازگی ما شوهر دیم کرد مادرم چه گم یگان پیاندر جای پدر گرفته نمیتونه لیکن ما همراه شما زندگی میکرد پیاندرتون؟ بله بعد هوای مادرم گفت که چخه کنم شوهر کنم که برای فرزندام دیگه به پدر نگنده مکتب همیرا مادر عزیز برای شما انتخاب کرد شوهر؟ بله بله پس اون در خونه شخصی شما پیاندر شما همراه شما زندگی میکرد؟ بله اویله یکم داشت؟ بله اویله یکم دارد اینی حال هم هست؟ بله هست رفت آمد میان اویله یکم شما هست؟ بله یگون نه خصومت اوچرمت میتیستره خونه شونه دختری خونه شونه درک داره؟ بله یگون زنی ویم درک داره میدونن که هم خیلی رفت رفت آمد آمد دارن رفت هر آمد یک ایدو معرکه و چیزا میشن یکم مادر من زنگ میزنن بیفتن وقتی که پدر چند روز پس بعد از شما میاد میشه در یه هفته 2 بار 3 بار خیلی هم اوچای ما که ویش چده داشت گویا که خیلی بیا یا که میاید و با میرود خیلی چه گم بهترین مرده شما در یگان یاردمش میرسن؟ بله میرسه چی بانه شما هم نیز از فرزند خود جدا نمیکنه؟ نه ای زن یکمش چند فرزند داره؟ ای زن یکمش شما دوتا سه تا نمیدونم شما خطی هم میرین آزادانه صحبت میکنین؟ بله بهترین هم پجان بهترین در آینده چی مقصد داره اپا؟ در آینده ما یک چیز فکر میکنم که ممکن ارمان و حواس دل خود شکستگی باشه که به خاطر فرزند اکثریت مادر چقدر وقتی که شما همه عذاب دیدگین میفهمید مثلا درد میکنین در آینده کنتر که میفهمید که چی مقصد دارین مقصد دارم که فرزند من این فکر فرزند امروزی فقط یگان بار فکر میکنه که پیغام فرزند ما کلان شما میپرسه که برای چی پدری من نیست برای چی پدری من جدا شدین همین چیزا یگان بار در عصب شما کار راستی میکنه گپ یه روز چقدر گم بخشش پیش گپ دادن دادارم که مادرم هر دوش جمع میشن دادارم مایده بود و خواست میکنه اصلا چام چی باید مورد وای کدی نمیگرفتی فامیلای همورا در کار نبود مادم جا وایشیده بودم و گشتم گفتم که اگر اوزی اوچام اگر نمیگرفت مودا همین فامیلای پدر مونا اوزی سوالای به منطق میداده من میادم دمو که توش تو ای کجا ما پیدا شده چی با ما بنامی شمایه ما بنامی پدر ما نستیم و فامیلای پدر ما نستیم همجا گردم دست خرستگه ای گپی دادارم که توش تو
همین هایی من فکر میکنم برای چی من این چیزا گفتم برای که معمولی فکر دزدگی من باید دخترچه مایده باید من شوهر کنم با همین مایده بدنش که هیچ نکنه به پدری را اپای گنج نمونه وقتی که شما شوهرتون جدا شدین صحنه های شما را دید یکم بار با شما چه معامله کرد؟ هیچی و چه خیلی یگان گپی لیش نیم یگان چیزم نگفت که برای چی انتخاب کردی؟ بود تو من اول اکتریسه بودم که بود رولو دا بازی میکردم رولوی گنده فقط بعد میگفت که تو اکتریسه ای تو специально нам خیلی تو реальной жизни تمامم خیلی ازمینچ بودم که در هر یک وای من ازمینچکم در هر یک کلیپ بله تو حقیقت ده هم خیلی ازمینچ رولت بخده ساخته میده؟ رولت خدا ده کدومی همی رولت را فیلبر میکنه تو هم خیلی میفتم نباختم خیلی نه انا هم خیلی خیشید بایدیم دا جنگ جنجال مکندم چی داشتیم نه که تو از را گم میزنه چه خیلی یاردم میکنم بیاید اویلادور شدگیه باید؟ بله بله اویلادور شدگی یگان بور نمیگه که بیاد دیم بورا مثال مطرح بگیرم نه خیلی گپا نیسته فقط بین شما یک علاقه برای فرزند بله، بله. همین چیزه تماما زنگ نه میزنم برات وای میگه که شوهر کن گنج نه شوهر کن بوده وای کن توشتو ما دست مینه نه من نگاه بینی کردنی تو شوهر کن اما خودش نمیگه که بیام من مثال شما رو بزنی دیم گیرم اگر بگیره شما راضی میشه؟ نه چی با؟ نمیدونم ممکن با هم خطا گیره رو بودیم برای همه این حال یگان محبوبی دیل داره؟ بله هست نامش مخفی نیست؟ سراینده حجونی داره؟ جنگره؟ نه هست تو مخفی انا اجازه بده نه پای گنج نه مخفی برای چی که باز اجازه ما تو یگان محبوب داره که اگر این شبگه یکی بابا اگر مخفی باشه همه فکر میکنه که زنه چی مرا میگه ممکن همین نباشه نه مخفی این چیز نه که من ها هست دوستان عزیز این یک حضله زیغ نشین مقصد کسی که گنجینه را دوست میداره گم بزنه با امید بیست نه من دیگر رو در کار ندارم من همون آدم ده که چخه کن با دلم نزدیک های نزدیگیم با دیشاورم به نزدیگیم من هوای آدم ده خودش میدونه کیه و چیه و نه که من دیگر رو در دیدیل کدگی نیست میچه کده در نکنم من یک کس کچی نفری میدونم که باید این حال همراه شما گپ میزنه مثل همچون بجای شوهرتون با شما اظهار محبت دوستداری رفت آمد بین شما هست نه؟ بله مثال شما را نمیگه که بیام شما را بزنی بگیرم نکاحی مثال حقیقیش کنم یک زندگی صمیمانش کنم مقصد فقط رفت آمد به نکاح مثال دوستی رفیقی مهر محبت هست این حال تمام بله یگان یاردم کمک در زندگی شما یاردم میکنن کمک میکنن پس یگان با شما طلب نمیکنه که خیلی بیا یک وزیرش زندگی نه شما میخواید که کبوتر آزاد باشه کبوتر آزاد نه پروستا وای چخه گم رشک هست؟ بله رشک بسیار هست من فقط جنگ میکنه پشتی رشک هر بگم من خیلی من خیلی سر جون دمای خیلی سر بزن میزنه وقتی که جنگ میکنه یکم کی زنگ میزنه یکم کسی رسپکت کنه نه وقتی که ما جنگ میکنیم رستیگم خیلی این زکان پاد بسته باید دختر زن نزنه دختر نوز داره باش به پیوز نمیشه دختر بینو بله نه که باش به پیوز میشه نمیشه ها ده که گفتستم کن این خیلی نمیشه و که توست دختر زنگ زند با بچه که خیلی همه وقت یزنه شما زنگ میزنه بله یا یکم وقت جنگ میکنیم یکم سر میریم یکم کلیپیگر بزرگ میکنیم باز زنگ میزنه گنجینا نه رستیگم من اینا دیروز پیش بود
مادر دخترک در اینستاگرام نویست اپا جان همین حالت داده هم خیلی حالت ده صفحه دیده میشه اپا جان همین یک سایت ترایتون میکنم همه آدم کاره چه مخلصی شدی شما ما کتیش جنگ شدگیم اپا جان همین بتونن اگر ما را یک جویا کنه دختر نویستگیه بچه محبوب دلی خودش قطعی جنگ کرده شما را در بین دخته قطعی بله نغزیدش بله بچه قطعی جنگ شدگیه با نویستگی اپا جان همون بچه خیلی مخلصی شما همون کاولری پری نیمد مخلصی شما ما میخوام که همی جنگ شدگیم خیلی اینا ما امرو یا برزن بزنیم بگن که میبخشی همه آدم خیلی گفته است که میبخشی اینا آخری عزیز ما در آینه میگم که اگر تماشا کرده است باشه همه چیزایی که برادر عزیز همه خواهرچه یاسمینا گفتن گپا و بخش مایلیش برای که من فهمیدم که شما مخلصی مبدأ این هر یک دختر این چیزا دوشوک نمیکنه و کنه که با پرینش سورپریز کنه که آدم این چیز سورپریز شده گه برای شما را برادر عزیز همون دختره که خیلی بخشید ما هممون در خوبیتونه با بدی یگان کس نیسته بله اپا جان عزیز جدای صنعت خیلی انشالله که با شما بسیار کمبودی زندگیتون ممکنه حل کردگی باشه شما با کلاهای بلند رساندگی باشه یک چیز ده برادران عزیز خواهران اپای مهربان نفرانی که این لحظه عین حال ما و اپای گنج نبونو را تماشا کرده سین شاید در اکثر نوارها در اکثر کلیپ های اپا بنویسین که تو فلان لباس میپوشید تو فلانی مثال همین خیلی گپا و هر روز میخندی و گپ کل کچولت بهوده و بهوده دوستان عزیز برنامه ما سیرهای نقطه پشتی پرده انمی اپای گنج نبونو بود هر یک آدم اگر هرچند خرسند هم باشه این معنای آن رو ندارد که همه وقت خرسنده وقتی که در پیش کامرا مجبور میشه برای زندگیش میخنده مجبور میشه برای زندگیش گریه میکنه مجبور میشه که لباسی تنگ کشود میپوشه مجبور میشه که یا لباسی یعنی با گفت دیگر روسی لباسی دیگر دولت هم میپوشه با کدام خاطر با انمو خاطر طلب میکنه همین چیزا سیناریا همون سیناریا همون چیزا طلب میکنه با انمی خاطر و انتخاب در جدای صنعت تو قای گنج نه وابستگی نداره دوستان عزیز وجود رژیسورای سرمحررای نفرانی کارگردان نیجدا وقتی که پولی که در آنجا هست تو پول میگیری نقد چی را طلب میکنه نو وابسته از شرایطی باید تو بازی کنی حالت ای گریه مثال با عشق با گریه جنگ مثال همه چیزا همه خلاص است برای عزیز هست و بسیار نکته در یگان کلیپایی که هست اقرات اینه که ترولی بعد بازی میکنید دوستان عزیز ای برای دیگران تعلق دارن ما که مثال انسان خوب باشم میگم این چیز با ما تعلق نداره مثال از حیات شخصی دیگر آدم این چیز گرفتگی بازی میکنه این چیزا از حیات شخصی دیگر کس ما اکتریس هستیم باید ما هم خیلی بازی کنیم تشکر زیاد اپا جان عزیز یگان چیز دیگه در دل شما نگفته موندگی هست یگان چیزی که مقصد میخواهید که طریق انمی آینه نیلگون با کل مخلصات با کل نفرانی که تماشا کیسای بیان کنید یگان سیر یگان اسراری که در درون شما نسبت یگان نفر یا نسبت کار نسبت زندگی نه من همین که وای سخن میکنم که مردم سلیش کمی بعد چخه گم سلیش کمی بعد مردمی همین ای وای پرای تلفن میشینن تماشا میکنن خیال میکنن که ما یگون خیلی یه وقت میبینن که در وای کلیپ شعلا شونده یا جان کتی بازی کردگیم چخه گروه بازی کردگیم کو آقایده میبینن خیال میکنن که ما هم خیلی گنده یم ایلی فکر میکنن که ما ویم امی سوالا را ما داده بودن در چیز اینستاگرام با؟ نه در برنامه کی بود؟ نامش چی؟ پروازی هنر؟ پروازی هنر بله نک پرو ها؟ نک پرو بله اول برنامه تا ما دادگی بدن امی سوالا رستیگه این چیزا بی ما تماشا کرده ما بی جان ما گنده نغز میبینم دوست میدارم بی جان تماشا کرده میگه که گنجیه تخته دوستن خوب برآوردی ما گفتم که بی جان ما خوب نیست تو گله نه تو چی خیلی که در سانه انا هم خیلی تو فهمیدی من گفتم
جان اگر یک کسمی یا مخلص باشم شما را بفهمم میگرده میگه که گنج نروش هستی و میگرده دروغ هم اکسته در پشتی اکرانم همده این خیلی فکری که نکنه شما که ما تاشتا برای خوشحال کردن شما مبازی میکنیم همی سنو را همی رولو را یعنی که شما خوشحال شن یا خیلی بنویسین مده که گنجنه نمیزیبته گنجنه خیلی کستایتی شما مرا میارن میخرونن یا که مرا میارن میپوشونن هر یک تاتون وظیفه خودتون ندارن چرا ما با وظیفه شما کاردار نیستیم شما با وظیفه ما کاردارن خیلی ما رحمون همیه ویبر کدگیم انتخاب ما همیه راست که ما بازی کردیم اما چیز در شما تماشا میکنین کدامتون در معقول نباشه یا صحنه باره تماشا نکنین این کامنتاری های بزید ننویسین در تگوشان بله اپا جان همی کامنتی بزیبم آدم یک چی یگان شکوف بار میکنن همه خیلی مهمده شدگی نه همی حیات همی صنعت بله یا اومدگی اینجاش که بس میکنم افتگی من تو چکا موندگی بس تمام دیگه نمیکنم یا من نیست میکنم اینجا در صنعت میرم ابوچنی کار میکنم پسکای مروم در یگون سوپرمارکت پردویتشم این ماده ویگدنی تره چه میگم عصبی آرام کار میکنی نگفت کجولت در یوتیوب در سبونهای اجتماعی و زندگی شخصی خطا پیش بردن میگیریم بله بله لیک با در خونه سر قرده میگویم با بله. پگه میگیم نه با یک چیز زور کردن نکنه یک چیز زور کردن نکنه یعنی بسته این مردم چیکار جواب کردن نکنه نه من این چیزا آرزو میکردم که مردم را بشناسم این چیز بود آرزوی ماده بوده که با لیکن خدا را شکر که تو نیستم همه ایختون چند فایز خطون قناعت بخشن که ما در همه جدای صنعت ایختون روزی 100% روزی هستن که نه اوزی نه اوزی 100% نه اولی هم نه اولی هم نه ولی هست سیر و اسرارهایی که تا قدر این کن با قلوهای بلند برآمدگی نیستن بله سرود این نوی که روزهای نزدیک میبروه یک 4 مصرعش زمزمه کرده میتونی؟ بله از تو دیگر نمیشود دل کن فانوس راه عشق من بوده تو جاده را به من نشون داده برگرد بگو عاشق من بوده انا می سرود آرام افشان ای اوژه زمینیته ایره همه میدونه بسکه اینترنت هم با قطباشن نکی من همین چیزا میبرم برای الهام دل برای خودم الهام دل خودم ارنجیروفکش کردگی؟ بله خیلی ارنجیروفکش کمتر تحریزی کنیم میشه کازش ماندگی تمام ارنجیروفکش دیگره ما فقط میگیم که همین چیز سخن از جانبی انمو سرایانده روه بله. ثبت کلیپ بردوشی که حالا بردوشی هیچ کن است یگان کجان وابستگی کردگی نه. نیستی نه؟ یعنی سپا جان عزیز و مینداریم که در برنامه ما تشریف آوردین و یگان سخنی پس بلند گفته باشیم در انم حضور مردمی که این لحظه ما رو تماشا کردیسن از شما معذرت میخواهیم چون که شما زن هستین کمتر در زندگی شخصی شما مداخلت کردیم برای این خواهش دل هر یک مخلص به دوستان عزیز نه هر یک شما زندگی شخصی اپای گنجی نبانو را تو قدر امکان فهمیدید پس بود برنامه‌ای که مثال دعوت کرده بودم فقط سیر و اسرار مثال صنعت مقصد تماشابینده از همه چیز جالبتر زندگی پشت پردگی سراینده مهمتره میخواه که بفهمم چی عذاب چی در چی مزش میکنه شکل و چی خیلی جدای صنعت انتخاب کرده با فکر شخصی من شخصا وقتی که خورد بودم سراینده را گوش میکردم خیال میکردم که زندگی رو باید و پیش دیگر خونه خوردن گشتن لیکن من بین صنعتکار اومم خدا را شکر کردم که زندگی من خوبتر بوده بهتره بله ها اگه ما همه با عزت نفس همشون نمیرسم هست نفرایی که زندگی خوب دارن نه که اکثریتش برای مخلص برای روی صنعت با خدا قسم لباس میرم پرکت میگیرن مثال سر فرما رسخ میکنم پگا بعد یا ما دیگه پول قرض کلیپ میکنن هم خلاصه عزیز لیک مخلص خیال میکنه که این تمام همه خیلی بای با دولت نه دوستان عزیز برای زحمت کشیدنش ای چی کروی با چی کروی دست میزنه دوستان عزیز با کدام خاطر که یک دو بشناسیم با همورا با کامنتر نمیدونم مثال می نویسم فلان بیمدان آرزوی دل همورا مثال میشکنن دوستان عزیز راست که گپی خوب زدن نمیتونی بعد در کنست بعد همه کردن میتونم با فکر شخصی من بعد در انجام صحبت با کلی نفرانی که شما را تماشا دارن چی گفتن یا جون عزیز گفتنی هم که
илтимос комментариумда гапои безеб назанед раст ки гапи соз гуфта наметонед гапи безеб нагем одама хафа накунед ман ягонтаи шуморо ё хафа кардаги нестам дар ҳамин ҳаёт ё надидам ё намешносам барои ҳамин илтимос якбори дигар чихе гум комменти бемаъна накунед дар кор неста ҳамин мардуми тоҷики худона чӣ ба пас мезанед дар кор неста як давлати Европа меган агар чӣ хеле метонанд мекунанд ишона дастгирӣ мекунанд фарқ надорад ҳар як пранко ҳар як корои дорад ки ҳар як чизое доранд пранкое доранд ишона дастгирӣ мекунанд илтимос мо аз шумо хеле дастгирӣ ба қуввата интизор нестем мо ҳам дастгирӣ кунем ки тошто гапои безеб нагем дар комментария барои ин чиз айбай як каси дигар медорояд шумо фикр мекунед фақат тоҷики хумон мехонад ин чиза не американсоро ҳам метавонанд хонда русоро ҳам метавонанд хонда тоҷикира переводчик зинда бошад агар интересна шумо боша бовар кунед медорояд переводчик кати переводит мекунад мефаҳманд ки шумо тоҷикои худтона чӣ хел пас задестед стиднажа ай бай ба худо дар кор неста ҳамамон инсонем ҳамамон барои зиндагимон кор мекунем дигар барои ягон чиз не ин дунё дурӯзае мегзарем мерем хубимон мемонад дар ин ҳаёт гапои бадмон намемонад ҳози бад ки рафтор кардем ҳеҷ қадар интересни нестем бале апаҷони азиз ва дӯстони азиз сипосгузорем ки ин қадар моро тамошо кардем то охири барнома ҳамроҳи мо будем моро ҳамсафар шудем ва миннатдори худро ба пай ганҷнабоно боз як бори дигар мерасонам ва умедвор ҳастам ки аз рафти барнома хеле хушҳолам шудем ва ҷойҳое буд ки шуморо мисол ғамгин кард лек як чизе пай ганҷнабоно ки зан ҳама вақт дарди дил кунад сабук мешавад дилаш кушода мешавад мақсад ҳарчанд мисол ман мард бошам мисол як суханое буд ки зиндагитда шарт буд ки ҳам чиза гуфтан ки камтар шумо дарди дилтон яъне сабук шин ҳамин хел буд апаҷони азиз ва дӯстони азиз лайк дастгирӣ комментарҳои хубро фаромӯш накунед дӯстони азиз то барномаҳои оянда худо нигаҳбон